अखा गैयालासे हरखाब दैबाना थारैनो सोमोनांथाव। भारत उदांस्रि जानाय दिनैसिम 75 बोसोर आबुं जाबाय, नाथाय दिनैसिमबो मोनसे गामियाव उदांस्रि मोनाखै। हान्था मेला खालामनायाव फरायसाफोर फरायसालियाव थांनाय बेरामिफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनो हानायनि दिनैसिमबो मोजां सुबिदा गैया। अखा हानाय गैयाब्लाबो दैबाना थासारि सोमजिदों गसाइगाव दुमबाजार ओनसोलाव। अखा गैयाब्लाबो बेबायदि थासारि आरोबाव दैज्लां बोथोराव अखा फैयोब्ला दुमबाजार गामिनि सुबुंफोरनि मेगनाव बोसोरफ्रोमबो दुखुनि मोदै बोहैयो। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भुटान हाजोनिफ्राय रायमना माहारियारि हाग्रामानि बिखा गेजेरजों बोहैबोनाय भिखुवा दैनि गिख्रंथाव दैबानाया दुमबाजार गामिनि फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ गोबाव समनिफ्रायनो गिदिर जेंनायाव खोख्लैबोदों। जाहोना जाहैबाय दैमानि सायाव दालां गंसेबो गैया। गोबाव सम रायजो जादोंमोनब्लाबो बे गामिनि सुबुंफोरा दालां गैयिनि थाखाय दिनैसिम हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। हाथाय बाजार, देहा फाहामसालि, फरायसालि थांनो गाज्रि थासारिजों भुगिनो गोनां जादों। बेबायदिनो दिनैबो गोबां फरायसाफोरा खस्थ'नि फिथाइखौ खर'आव रुजुनो गोनां जादों। बेखौ नोजोर बोनानै गामिनि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे सरकारनियाव गंसे दालां लुनो होफैनो थाखाय गोख्रै खावलायदों। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।